أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، ونستعيذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين ومن استنى بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما زلنا نتحدث معكم عن منهج التيسير في الإسلام وسماحته، وتحدثنا عن أول مظهر من مظاهر هذه السماحة التي تتمثل في الرخص التي من الله عز وجل بها علينا. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نصلي ونسلم على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli sabakka şindalğan qavm, Allah'nınki seleme mirin bolsun barşamızga, және Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Allah'nınki mirin men selamderi bolsun. Bugün inşallah burunғы sabaqlarımızda aytып жатқан сияқты, biz осы уақытқа дейін İslamның жеңілдігі, İslamдағы кеңшілік жайлы айтып келдік. Бүгін де соны жалғастырамыз дейді. Бүгін де осыны иншалла жалғастырамыз. İslamдағы İslami болған мұсылмандарға берілген жеңілдік пен оның кеңшілігі жайлы. Біз өткен сабақтарымызда айтып өткеніміздей, İslamda ruhsat жайлы айтып өттік. Yani İslamдағы bizge мүмкіншілік берген ruhsattың жеңілдігін айтып өттік. من منهج التيسير في الإسلام اليوم هناك قاعدة أصل لها العلماء، وهي أن الأصل في الأشياء حلها وإباحتها. هذا من منهج التيسير في الإسلام كما سنبين لكم إن شاء الله تعالى. Bugün inşallah İslamдағы жеңілдіктің тағы бір түрі, бұл manhaj-ı teysir, жеңілдік болған жолдың тағы бір түрі, негізі дүниедегі барша нәрсе, бүкіл барлық нәрсе халал және мүмкін екендігі. Негізі дүниедегі бүкіл нәрселер алғаш бұрында халал, إباحة ممكن بغن مباح بغن باشاس. إذن لابد أن نفهم شيء، أن الأصل في الأشياء وفي المنافع حلها وإباحتها ما لم يكن هناك نهي صريح. إذا كان هناك نهي عن شيء إذن لابد أن نمتنع عنه. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن هناك نهي صريح أو كان هناك ضرر يترتب عليها. Енді İslamda, yani бұл барлықта бүкіл нәрсе бізге халал, мүмкін болған нәрсе барша бізге мүмкін болды. Yani бүкіл нәрсе бізге, yani halal, негізі мубах. Тек қана осы нәрселерге бізге келген халал немесе мубах, негізі осымен келген нәрселерге Құран мен сүннеттен ашық тыйым салынған харам екендігіне ашық аят келсе, енді бұл харам болды, тыйым салынды. Тағы қайтарамын. Бізге, yani асыл шариғаттағы бір негіз бар. Негіз бүкіл барша нәрсе халал мен мүмкін деген ереже бар. Егер сол мүмкін мен халал деген ережеге Құран мен сүннеттен бір ашық дәлел келсе, харам екендігі, ол енді харам, тыйым салынды. Немесе ол нәрсе харамдығы ешқандай бір аят, хадис келмеді, бірақ адамға зиян. Ол да бұл қолдама, бұл тыйым салынады. وهذا هو رأي الجمهور.
بأن الأصل في الأشياء حلها وحرمتها حلها وإباحتها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. Cumhur degen sözlük manası köpçülük ulamalarının fatvası boyunca ennel eşya bukun negizi barşa narsa negizinde halal mubah bolgan narsa, mubah degen narsa istese de istemese onu hiç kanday günah yok degen manası. Negizinde bukul narsa halal jene mubah bolgan narsa. Bu cumhur ulamalar, köpçülük ulamalarının fatvası olsa, ana bu narsage negizinde barşa narsa halal mubah deb aytgan sözümüzge Câthiye surasından bir ayet keltiremiz deydi. Bu ayet: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah Teala sizlerge yerdegi, asmandagi bukul narsalarni sizlerge mo'ysundirib qo'ydi deydi. Tag'ida aytaman. Allah Teala sizlerge, yani bizge asmandagi, yerdagi barcha narsa, jami'an manası bukul narsani Allah biz üçün musahhar mo'ysundirib qo'ydi. يشهد لذلك ما رواه الحاكم وصحح الحديث الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بأن أعرابيا جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله سؤالا. أنا bu ayetga tag'da biz tag'da quvvatlaw üçün hadis keltiremiz. Bir Arabi kelib Peygamber sallallahu Abdullah ibn Amr ibn As'ga so'rab qo'ya boshladi. Bir Arabi degani, yani tuya baquvchi, nemesi qo'y baquvchi, qalada o'smagan, sirtda o'sgan bir adam kelib Abdullah ibn Amr ibn As'ga kelib so'rab qo'ydi. قال له مما خلق الخلق. السؤال: مما خلق الخلق. Birinci so'rag'i bu barliq neden jaraldi dedi. Barliq ne jaraldi? قال له خلق الخلق من الماء. Oğan cevap berdi: bukul barliq sudan jaraldi. والتراب. Topraktan jaraldi. والنور والظلمة. Jarqliq bilen qarangılıqdan jaraldi dedi. والريح. Odan keyin tag'da jeldan jaraldi. إذن كان هذا جواب عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا السؤال: مما خلق الخلق. Ana bu so'roqqa, yani bu barliq neden jaraldi degan so'roqqa Abdullah ibn Amr ibn As'ning javobi o'si bo'ldi. Birinchi ne bo'ldi? Suv, toprak, odan keyin nur, zulm, qarang'ilik, odan keyin jel bo'ldi. فقال له سؤال آخر: ومما خلق هؤلاء؟ يعني أنت قلت الإنسان خلق من الماء والتراب ومن النور والظلمة ومن الريح، فمما خلق هؤلاء؟ يسأله عن هؤلاء، هذه الأشياء التي ذكرناها، فمما خلق هؤلاء؟ أي شيء. نعم. Siz aytib atgan bu mahluqlar toprakdan jaraldı, sudan jaraldı aytdınız deb ikinci so'roq qo'ydi bag'na Arabi. Ne üçün jaraldı barliq? Ne üçün jaraldı? فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا أدري، لا أعرف. من بالميم dedi. فأتى الرجل عبد الله بن مسعود، ذهب إليه وسأله نفس السؤال وكانت نفس الإجابة. السؤال الثاني: مما خلق؟ نعم. لأي شيء خلق؟ نعم. الإنسان لأي شيء خلق؟ أو لا، اللي هو الماء والنور İkinci so'roq men qata aytdim, kechirasiz. İkinci so'roq Arabi aytdi: "Ne bu suv, bana toprak, jel, nur, qarang'ilik neden jaraldi?" dedi. Sonda bilmeyim dedi. Odan keyin bag'na adam ketdi da Abdullah ibn Mas'udning oldina bordi. İkinci sahabaning oldina. So'roq qo'ydi. So'rog'ina dal o'shinday o'g'an javob berdi. Birinchi so'roqqa Abdullah ibn Amr ibn As so'roqni qo'y, odan keyin ikinci javob so'roqqa da dal bana Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Amrning aytgan so'rog'ini o'zi aytib berdi, javob aytib berdi. إذن الرجل سأل في أول الأمر عبد الله ابن عمرو بن العاص فأجاب
ثم في السؤال الثاني قال له لا أعرف لا أدري. ذهب إلى عبد الله ابن الزبير، ليس ابن مسعود، عبد الله ابن الزبير، سأله نفس السؤال فكانت الإجابة: خلق الخلق من الماء ومن التراب ومن النور ومن الظلمة ومن الريح، ولكن عندما سأله مما خلق هؤلاء قال أيضا لا أعرف لا أدري. عبد الله ibn Mas'ud demesek, Abdullah ibn Zübeyr ikinci adam sahaba. Abdullah ibn Amr'dan aldan çıkıp ikinci sahabanın aldına barıp sol soraqını koydu. Mahluk neden jaraldı dedi. Bağnağı cevabını verdi, 5 narsani aytdı. Odan keyin bular neden jaraldı dedi. Ol da men bilmeyim diye cevap verdi. فذهب إلى عبد الله ابن عباس حبر هذه الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله مما خلق الخلق. Endi bağnağı Arabi çıkıp 3. sahabanın aldına vardı. Abdullah ibn Abbas degen ulu sahaba. Bu ümmenin hibr, yani tengize, bilim tengizi bolgan Peygamberimizin en yakın tuğuskanı bolgan Abdullah ibn Abbas'a gelip sorak koydu. Bu barlık neden jaraldı dedi. فقال له خلق الخلق من الماء والتراب والنور والظلمة والريح. Ol kişide bu barlıkta su, toprak, jarıklık, karanlık ben jelden jaraldı dedi. فقال له ومما خلق هؤلاء. Odan keyin ikinci sorak koydu. Onday bolsa bağına aytkan 5 narsa o neden jaralgan dedi. فقرأ ابن عباس قول الحق تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. Abdullah ibn Abbas oğan o ayette okup verdi. Bana okuyan ayetimizde. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Allah Teala sizlerge jerdegi bukul mahluktu, asmandağı barşa narseni, jerdegi barşa sizlerge Allah Teala moysundurup koydu dep cevap verdi. فقال الرجل لابن عباس ما كان ليأتي بهذه إلا رجل من آل بيت رسول الله، ما كان ليعرف هذا الأمر أو يفتي في هذا الأمر ويفتح الله عز وجل به عليه إلا رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كما قلنا هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، ففهمه الله عز وجل هذه المسألة وجاء بها من الآية أن كل ما في هذه السماوات وما في الأرض وكل ما خلق في هذا الكون هو من الله عز وجل. Arabi aytdı. Bu sorakka cevap berуші Peygamber Aleyhisselam'ın urpağıdan boluğu layık dedi. Abdullah ibn Abbas Peygamber Aleyhisselam'ın yakın tuğuskanlardan edi. Ya? Ana bu sorakka dal oşunday cevap berүүгө layıktı siz bolasız dedi. Ötkene Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu bizge belgili bolgan bilimde, yani Kur'an'ın tefsirde öte galim edi. Peygamber Aleyhisselam oğan dua kıldı. Ey Allah, oğan Abdullah'ı ya Rabbim dep dua kıldı. Oğan Kur'an'ın manasını bildir dep dua kıldı. Ana bunday dua algan zat Abdullah ibn Abbas bu sorakka olsun dep cevap verdi. Yani Allah Teala sizlerge jer men asmanını barşaсын moysundurup koydu. Bunun barşası Allah'dan bolgan mahluklar dedi. Yani jerde, aspanda, bana aytkanım toprakta, suda, jelde, nurda, karanlıkta barşası neden boptu? Allah'dan bolgan bir mahluklar eken. كذلك من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الأصل في الأشياء حلها وإباحتها قول الحق تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية بيّنت الأصناف التي حرمها الله عز وجل وما عداها فهو معفو عنه وهو حلال. Negizi tağı da joqarı qaytamiz. Bukul narsa negizinde halal bolgan, mümkün bolgan. Bu sözümüzge deydi, ikinci ayetini sizlerge okup berem deydi.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. Ayt ey Muhammed aleyhisselam. Sen ayt sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyurdu. Mağan vahiy etilgen kitapta hiç bir tamakta haram etilgenini tapkan jokpun. Mağan jiberilgen Kur'an'da hiç bir jitin tamakta Allah Teala tiyim salıngan ayatlarını görgen jokpun. Tek gana kaysını gördüm dedi. Tek gana birincisi meyte, ölmük, ölüp kalgan, özü aram ölgen mal, haram degenin жазуunu taptım dedi. Odan keyin dem, masfuha, bavuzdan atılıp çıkkan, bavuzlagan vakitte soyulgan kan. Odan keyin lahmi khinzir, şoşkanın eti. Odan keyin Allah bul innehu rijs, bunun barşası lastası dedi. Özü ölüp kalgan mal, odan keyin şoşkanın eti, bavuzlagan vakitte tamırdan atılıp çıkkan kan, bunun barşası haram және rijs en las narsa. Odan keyin tağı da Allah'dan başka atab soyulgan bükül, yani koy bolsun, sir tüye bolsun hayvanlar haram degenini men taptım. Odan başkasını men tapkan jokpun. Ana o ayetten biz bilemiz deydi. Ana budan başka barşa narsalar bizge ne? Halal narsa. Allah bizge ruhsat bergen narsadır. علي بن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية قال حرم الله عز وجل عليكم الميتة لحمها ولكن يجوز للإنسان أن ينتفع بجلدها أو أن ينتفع بظفرها أو أسنانها فيستخدمه فهذا ليس محرما ولكن المحرم فيها هو أكلها ولحمها. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu denkigen hadis boyunca Allah Teala bizlerge ölüp kalgan malın yetini jöne Allah haram kıldı. Bırak onun terisini alıp faydalanığa ruhsat berdi. Sol tağı da onun tırnağını alıp, onun tislerini alıp durup adam osu dünyaya faydalanığa ruhsat. Tek gana onun yetini kesip jeu bul haram dedi. Özü ölüp kalgan hayvan tüye bolsun, siri koy bolsun, onun yeti haram jeu. Onun terisini alıp istetu, tırnağını alı, nemese tislerini alıp durup koldanı ol halal boğan narsa eken. إذا لا مشكلة في عندك شيء مباح ومات فإذا أخذت جلده أو سنه أو ظفره أو شعره من هذه الأشياء لتنتفع بها هذا حلال ولا مشكلة فيه. Ana osman biz bilemiz. Özü ölüp kalgan koyunun, misal qaysı koydu baysak, jününü kesip alıp, terisini alıp, nemese tırnağına, nemese tisini alıp durup faydalanığa mümkün eken, ona hiç kanday tiyim salıngan emes dedi. الدليل الثالث قال الجمهور استدلوا أيضا بقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Tağı da üçüncü keltirgen ayet cumhur ulema köpçülük alimlarininki keltirgen üçüncü delili huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Ol Allah sizlerge yer betindeki barcha narsalarni sizler üçün yarattı deydi. Yani yer betindeki bütün narsa kim üçün? Biz üçün Allah bizge yaratıp berdi. Ana o ayetben yani negizi barlıqdagi bütün narsa halal, mümkün, mubah dedi. Tek gana Kur'an sünnette tiyimsal ol narsa bu tiyim boldu. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي ثم قال له. İmam Bukhari, İmam Müslim'nin hadiste kegen bir hadiste aytadi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hureyre radıyallahu anhu'nun kolunu tutup durup aytdı. فقال له خلق الله التربة يوم السبت. إذن خلق الله عز وجل هذه الأرض يوم السبت. هذا حديث والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وكذلك ذكره وصححه الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي أبي هريرة ثم قال له يا أبا هريرة خلق الله التربة يوم السبت.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kolunu tutup durup aytdı. Bu hadis Bukhari Müslim'de kelgen sahih hadisler. Aytkan sözü ey Ebu Hureyre dedi. Allah Teala bu yerde toprakta yevmus sebt senbe günü yarattı dedi. Ve halaka fiha el-cibal el-ravasi hadihi yevmul ahad. Arayında onun şu yer betindeki tağlar ve ağaçlarına ösüp durgan ösümlüklerine Allah Teala ahad bazar günü yarattı. Ve halaka eş-şecere yevmul ithnayn. Ösümlüklerine Allah Teala mana biz aytganda düsenbe günü yarattı. Ve halakal makruha yevmut thulatha. Makruha iş. Yani Allah Teala makruha yani karanlıkta Allah Teala kelese gün yarattı. Düsenbe günü bana aytganda ösüm yaratsa, odan keyin günü seseme günü Allah Teala nene makruha zulmet karanlık yarattı. Ve halakan nura yevmel arbi'a. Nurda Allah Teala serseme gün yarattı. وبث يعني نشر فيها الدواب هذه الحيوانات التي ترونها كلها بطيورها وغير ذلك وبث ونشر فيها الدواب يوم الخميس. Yer betindeki biz görüp жатқан бүкіл hayvanlarına, құмырсқа, uçup жүрген құстардың бүкіл бар жер бетіне Allah Teala бейсенбі күні жайып бәрін таратты dedi. وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر. Aleyhinde Allah Teala Adam atamızda Cuma günü asr namazdan keyin yarattı. ومن الأحاديث التي تدل على أن الأصل في الأشياء حلها وإباحتها هذا الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام. İmam Bayhaqi rahimahullah'dan kelgen hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Yani bu hadiste bu negizinde бүкіл negizindeki barcha narsa halal degan so'zga kelgan hadis. Hadisning ma halallahu fi kitabi va huwa halal dedi. Fa huwa halal. Allah Teala kitapta neni halal qilsa o halal bo'ladi dedi. Al endi Allah Teala neni haram qilsa o haram dedi. وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته. يعني هناك أشياء سكت الله عز وجل عنها هذه الأشياء معفو عنها فاقبلوا من الله عز وجل هذا الأمر الذي عفى عنه. Alinde Allah halalını aytdı, haramını aytdı. Anda arasında Allah keyb narsalarga aytgan yok, indemey qaldı. فإن الله لم يكن نسيا وما كان ربك نسيا لينسى شيء. Alinde Allah Teala aytpay koygan narsalar biz üçün keşirimde dedi. Allah Teala halalını halal dedi, haramını haram deb aytgandan keyingi bo'lgan ortasında Allah aytpay ketgan narsalar. Bunu Allah ündemey turgan narsa biz üçün keşirimde bo'lgan, onu sizler qabıldаңыздар dedi. Biroq Allah Teala bularni hech qaysini unutup qalgan жоқ. Balki bunu bizge jengildik üçün, keşirim üçün bunu qabıldаңыздар dedi. Aytgan жоқ dedi. إذن لا يحل لأي إنسان مهما أوتي أن يحل حراما أو يحرم مباحا إلا إذا كان هناك نحي صريح وإلا دخل في باب التنطع والتعنت. Sonuçta her bir adam özünce şeriat halal degen narsani haramga çıgaru, şeriat tiyim salıngan narsani mümkün deb aytu, hiç bir adamga onday mümkünçülük berilmegen. Tek gana şeriatda Allah neni haram dese o haram, neni Allah halal dese o halal boladi. Hiç bir adamın kolda bunday narsa oğan berilmedi deydi. ولذلك حل غضب الله عز وجل على الأمم السابقة بسبب ذلك. كانوا يسألون عن أشياء هذه الأشياء عندما ظهرت لهم لم يستطيعون فعلها. إذن ينبغي على الإنسان ما أحله الله عز وجل في كتابه يأخذه وما حرمه كذلك يأخذه وما سكت الله عز وجل عنه فهو أمر معفي عنه إلا إذا كان هناك نهي صريح من السنة. Ötken peygamberlerin ümmetinin dünyadan ketip kalıbının sebebi Allah onlara azap berүүnün sebebi olar Allah Teala tiyim da ruhsat da bermegen narsalar jayla köp degen suraqlarını koyup suray berip
Al endi olarga Allah sol suraqlarga javob berip olarga ulken bir buyruq kelgenden keyin istegen жоқ. Odan keyin Allah olarga ulken bir azap ben jer betine alып tasады. Sonda eken bizge Allah Taala neni halal qilsa ona alayıq. Neni Allah bizden qaytarsa odan biz qaytayıq. Allah bizden neni to'xta aytpay qo'ysa biz onu oğan kirishpeyik. Yani Allah aytqanını istep, qaytarganını qayta bereyik. Allah indemegen narsa oğan kirişu ötken ümmetlerinin adasqan jumuşu osып ketedi dedi. ولذلك جاء في حديث أنس بن مالك يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا خطبة ما سمعت مثلها قط. يحكي يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط ثم قال لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Abu Hurayra radıyallahu anhu Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytdı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir ulken bir hutba okudu. Yani hutba bunday hutbani bunday va'zni men eshitmaganman dedi. Bunday aytgan hutba, bunday aytgan nasihatni men ömrümde eshitmaganman. Biroq aytgan vaqtda o'ta bir qattiq aytdi. La dahaktum qalilan. Keyin aytdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sizler men bilgen narsani bilsengizdir dedi. Az gületni edingler dedi. Sizler köp aytmaydilar. Söz qarаңыздар. Eğer men bilgen senler bilgende az kulüp köp aytınlar, köp lap qatınlar edingler dedi. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين لهم صوت. عندما النبي قال لهم لو تعلمون ما أعلم لو تعرفون ما أعرف لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. غطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين لهم صوت. Peygamber aleyhisselam sahabalarga, ey sahabalarım, eğer sizler men bilgenini bilsengizler az kulüp köp жылайтын edingler degen vaqtda sahabaların barşası özünün bastaki bas kiyimlerini, nemesi kiyimlerini basın jaup alıptagı barşasının davuzdan davuş çıkıp ketçilagan davuşları. İnregen davuş çıktı. فقام رجل وسأل من أبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك فلان. Sol vaqtda bir adam turdu orundan. Ey Allah'ın elçisi, benim hakem kim dedi. Allah'ın elçisi senin hakem falanşı dedi. وقام آخر أين أبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبوك في النار. Keyin ikinci men hakem qaqta dedi. Ol dozaqta dedi. Ol dozaqta dedi. هذه أسئلة كلها تعنت وكلها استهزاء لدرجة بعض الناس كان يقول وأين ناقتي من يضيع منه شيء يأتي للنبي يقول أين كذا وأين هذا يسأل أين أبوه مات يسأل أين أبي. ولذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تظهر لكم تسؤكم. أنت من مات تأتي أستاذ مثلا كان يفعل كذا هل هو في الجنة الله أعلم من في الجنة ومن في النار هذا أمر متروك إلى الله عز وجل. هذا الصحابي رجل يسأل من أبي قال له فلان ثم سأل آخر أين أبي فقال أبوك في النار وآخر يقول أين ناقتي فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Birinci adam turup meni hakem kim dedi. Palenşe. İkincisi meni hakem qaqta dozaqta dedi. Üçüncüsü turup da aytdı men tüyem qaqta dedi. Keyin Allah Taala Peygamber Aleyhisselam o ayet çırdı. Ey iman keltirgen müminler sizler la tas'alu an ashya. Sizler köp narsalarni so'rab qo'yib bermangizlar. Eğer so'roqning javobi sizlarga aşık bo'lsa, sizlarga qattiq bir o'pkalab qalasizlar dedi. Qattiq o'p qalasizlar dedi. Yani sizler gereksiz so'roqlarni qo'yib bermangizlar. Qo'ysanızlar eğer qo'yilgandan keyin javobini siz bilgandan keyin sizlarga o'namaydi, odan keyin sizlarga qattiq qayg'u bo'lib qoladi dedi. Endi bag'anaqa so'roq, akem qaqti degan so'roq hech kim keragi yo'q so'roq. O'lgan akasi so'rab bo'lgan hech kim keragi yo'q. Sol siyoqda bizga kelib mumkin odamlar moldaka, nimesi ustoz, akem o'sini istagan dunyoda qaytib ketdi, ne bo'ladi? degan so'roqlar qo'yilmaydi ular. O'tkeni bu o'lgan odamning ahiret Allah'a taslanib berilgan narsa. Kim do'zax, kim jannat teqqana Allohning qo'lidagi narsa. Hech bir imom, hech bir molda, hech bir ustani aytuga haqqi yo'q. Buning barchasi Alloh Robbil alaminga topshirilgan narsa.
قد يقول قائل: كان السؤال في الأول ممنوعا خوفا من أن يحرم الشيء، وكان هناك حل وهناك تحريم، لأن هذا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن لا تحليل ولا تحريم، هل يجوز السؤال؟ نقول نعم، كما قال ابن عبد البر: إذا كان السؤال للعلم وللتفقه ولإزالة الجهل فهذا أمر محمود وينبغي عليك أن تفعله. O'sherda bir masala aytiladi. Masala tug'iladi deydi. Misoliga payg'ambar alayhisalom zamonida Qur'on tushib turgan, islom hukmlari kelib turgan vaqtda so'roqlar tiyim solindi. Aytilgan narsa qabuldasin deb buyurildi. Articha so'roq qo'yilmaydi. O'tgani ol vaqtda hali islom to'liq bo'lmagan. İslam endi kelib жатқан vaqtda so'roqlar qo'yilib, tag'ida islomning hukmi avrilib ketuvi mumkin. Sonuçta Allah'ın elçisi, Allah'ın özü men Allah Taala Allah'ın elçisi tiyim soldi so'roqlar qo'yuga. Ko'p so'roq qo'ymaydigan sahobalar. O'tgan so'roq qo'ymay ayog'i ulkan bag'i tag'ida bir farz qilib ketganligi uchun so'roq qo'yilga tiyim soldi. Endi so'roq o'sherdi. Islom keldi, Qur'oni Karim tugel bitdi, sunnatni bari bitdi, Allah'ın elchisi oxiratga ketdi safar qilib, ya dunyodan ketdi. Al endi so'roq qo'yish mumkinmi deb so'roq qo'yadi. Endi tag'da so'roq qo'yish mumkinmi degan so'roqqa albatta mumkin. O'tgan Imom Abdulbar rahimahulloh aytgan bo'yicha endi so'roq qo'yishga mumkin. Qanday so'roq bo'lsa-da, sonda da shart. Eğer de qo'yilgan so'roq bilimga olib boradigan so'roq bo'lsa, qo'yilgandan keyin bilim olatinday, foydalanadigan so'roq bo'lsa, odan keyin ikkinchi sharti qo'yilgandan keyin javob va odamlar orasidagi ziyonkashlik bo'lgan harom narsalarni olib tashlaydiganday bir foydali bo'lgan so'roq bo'lsa, unda qo'yish mumkin dedi. أما من يسأل من أجل الفتنة، من أجل إثارة الفوضى بين الناس، من أجل التعنت والمشقة وغير ذلك من هذه الأمور، كما قال ابن عبد البر: لا يحل للإنسان لا قليلها ولا كثيرها. Alinde şeriatta tiyim salıngan narsa Abdülber rahimahullah aytığı boyunca eğer de adamların arasında bir-biriga qayrab solatınday so'roqlar qo'yilib turib, nemese fitne chiqaratınday so'roqlar qo'yila bersa, tag'ida bir tereң ketетіндей so'roqlar, бұл so'ngida hech qanday jamoatga da, jeki boshqa da foyda bo'lmaydigan so'roqlarni qo'yilib turib, aya jag'i ikki jamoat bir-biriмен arasında fitne bo'lib ketетіндей so'roq bo'lsa, uniki azida ko'pida mumkin emas ekan. إذن كما قلنا أن الأصل في الأشياء حلها وإباحتها، ولا بد أن نفهم شيء. هذه في المنافع التي خلقها الله عز وجل للإنسان. أما العبادات فلا تحل إلا بما أحله الله عز وجل، فالأصل فيها التوقف. العبادات تختلف، المنافع الأشياء الأصل فيها الحل، أما العبادات فالأصل فيها التوقف على ما جاء به الله عز وجل وعلى ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحل عبادة إلا بما شرعه الله عز وجل. Adam balasına fayda berетін dünyadaki baş narsa halal negizinde. Halal deb aytdik bana ereje boyunca. Tek qana Qur'onda, sünnetde oğul jaylı bir tiyim salıngan narsa kelsa, ol narsa haram bo'ldi. Bu endi adamga fayda berетін, jeytin, qo'llanатын narsalarga aytiladi. Al endi qulchilik onday emas dedi. Qulchilik, namoz bo'lsin, roza bo'lsin, zakat bo'lsin, nikah bo'lsin, bu narsa tavakkuf dedi. Ya tavakkuf degan so'z Allah onun elchisi buyurganday o'rinda. Odan asılma, odan kimitmiyor. Yani bu ibadet adam balası özünün oymen qulchilik qilib emas, balki ibadet Allah onun elchisi tarafından bo'lgan bir qulchilik, oğan qo'shmasdan, odan olib tashlamasdan Allah onun elchisi aytganday o'rinda. Odan asib ketdi. فالعبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله، ولذلك لا تحل إلا بما شرعه الله. Sonuçta qulchilik kim uchun? Allah uchun. Al qulchilik ne uchun? Allah uchun. O'tgani qulchilikni farz qilgan kim? Qulchilikni farz etgan zatga qulchilik. Odan boshqa hech maxluq emas. ولذلك مثلا هل يجوز لك أن تصلي مثلا المغرب 5 ركعات وتقول هذه عبادة وأنت تزيد في العبادة كلها؟ هذا لا يجوز، وإذا ما فعلت ذلك فأنت مبتدع.
خاصة إذا كنت متعمدا. أما إذا فعل الإنسان ذلك ناسيا أو غير ذلك أو ساوا لها حكم آخر. أما إذا فعل الإنسان مثلا يزيد في الصلاة برأسه وبمزاجه ويقول أنا أتعبد، نقول لك هذه عبادة على غير مراد الله عز وجل وأنت مبتدع في هذا الأمر، وهذه العبادة مردودة عليك. Osıga misal keltirip kelsek, yani qulşuluk biz Allah onun elçisi buyurganda orunda kerak dep ayttık jokarda. Eger bir adam Maghrib, Şam namazını 3 rakat farz namazı men 5 rakat kılıp okuyayım, asrı okuyayım dep adi bilip turib istese. Umutib emas, balkim bilip turib men adi 5 rakat kılıp okuyayım, magan köprek savap bolsun dep okusa, bu adam aşık bid'atçı adam. Bu bid'atçı adamdan Allah onun qulşuluğunu kabul kılıp qulşuluğu özüne qaytarıladi kıyametde. Al endi bir adam umutib ketip istedi. Qatilesib 5 rakat okup olay bu başqa narsa. Al endi bir adam Şam namazını 3 rakat farz eken bilip turib 5 rakat okusa, onun qulşuluğu emas, ol adam bid'atçı adam, onun qulşuluğu ahiretde özüne qaytib beriladi dedi. إذن من منهج التيسير كما بينا الرخص. الأمر الثاني كما بيناه أن الأصل في الأشياء حلها وإباحتها، أما الأصل في العبادة التوقف والمنع. هناك أمر ثالث وضعه الله عز وجل وخفف به علينا، وهذا من منهج التيسير والسماحة في الإسلام، هو الخطأ والنسيان والإكراه. İslamның жеңілдігі мен İslamның кеңшілігі ішіндегі біз көрген бірінші нәрсе рұқсат болды. Мұны айтып өттік, рұқсат екен. Одан кейін мана бүгінгі айтылған нәрсе не болды? Негізі бүкіл нәрсе негізінде халал болғандығы, мүмкін екендігі. Бұған тек қана Құран сүннеттен бір харамдығы дәлел екен, олардың нәрсе харам, басқа бір нәрсе халал екендігін біз білдік. Ал енді сол сияқты үшінші нәрсе бар. Yani İslam'da Allah Teala bizge negizdiğini, yani dünyadaki barlık işindeki barlık bizge halal oldu. Kur'an ve sünnet haram degen narsa haram oldu. Al endi qulşuluk onda emas. Qulşuluk Allah onun elçisi aytgan de orunda. Odan asırıp emas kemitpö. Al üçüncü narsa bu taqdı dedi. İslamның жеңілдігі мен оның кеңшілік жайлы üçüncü kelgen narsa bul qate umutib ketu және мәжбүрлену деген дейді. Тағы айтырамын. Біріншісі рұқсатты өттік, екіншісі бүкіл нәрсе мүмкін екендігін өттік, халал екен, үшіншісі енді жеңілдіктің үшіншісі қателесу, ұмытып кету, мәжбүрлену. Соны иншалла көреміз дейді. الخطأ والنسيان والإكراه من الأمور التي رفعها ووضع الله عز وجل وزرها عن الإنسان ليخفف عنه. Жоғарыда айтқан қателесу, ұмыту, мәжбүрлену үш нәрсені адам баласы істеп, осы адам баласынан пайда болса, Алла бұл істеген адамға күнә жазбайды. Бәлкім Алла оны алып тастайды күнәні. Бұл да болса Алланың бізге берген жеңілдіктің бірі деді. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. İmam İbn Mace, İmam Beyhaqi'nin kitabında keltirgen Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'da gelgen hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Elbette Allah Teala benim ümmetimden tecavüze keşirdi. Allah keşirdi benim ümmetimden birincisi qatelesip istegen, umutib ketken және mecburlengenin istegen günahsını Allah keşirdi dedi. اعرف كما قال العلماء بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان. Bil dedi. Bil ey bavrum. Ulamalar aytadi dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti iki türlü болады dedi. İki türlü ümmet болады dedi. Ummetu da'vatin ve ummetu icabe. Birincisi ümme da'va şakırışı ümme, ikincisi onu kabul kılışı ümmet dedi. Ummetu da'va هم كل إنسي وجني منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. هذه كلها تسمى أمة الدعوة. أمة الدعوة degeni yani şakırılgan ümme bu
yer betindeki bütün adam, bütün jınlar, bunun yani Adam aleyhisselam atamız jaralgandan kıyametke deyinki bolgan bütün mahluk, insan men jinlerinin barşası birinci topga kiredi. Bul ümmatu da'va, şakırılgan ümmet boldu. أما أمة الإجابة هم من دخلوا في هذا الدين، هم من استجابوا لهذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله عز وجل، وهم المقصودون بهذا الحديث الذي يقول فيه النبي كما جاء عن ابن عباس: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه الأمور للأمة المسلمة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. İkinci umma İcabe, kabul etuvchi umma. Neni kabul etuvchi? Yani bu ikinci umma bizga kelgan dinni qabul qiluvchi umma. Adam payg'ambardan so'nggi payg'ambarga deyinki bo'lgan din, Allah ularga din bergan dinini qabul etuvchi, islom shariatlari bukul bar mo'ysunib uni qabul etuvchi adamlar buni ikinci umma, yani qabul etuvchi, javob beruvchi ummat deb atadi dedi. Ana yuqorida kelgan hadis o'starga aytilgan hadis deydi. Qay hadis? Albatta Allah Taala mening ummatimdan 3 narsani Allah kechirdi dedi. Qatelesib, umutib, odan keyin majburlanib istagan amalni Allah günahsini kechirdi. Qaysi umma? Din, islomni qabuldagan ummat. مثال لأمة الدعوة، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده. أمة دعوة برنش أمة شاخرلغان أمة كمثال قلب سدريا حبر حديث آية كلام ديدا. ابن عباس رضي الله عنه هدن كيغن حديث روى مسلم عن أبي هريرة. أبو إمام مسلم ده كيغن حديث أبو هريرة رضي الله عنه يتخنكن: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. Mening ruhum, canım kolunda bo'lgan Allah'dan ish aytam dedi. Hadisning bası: mening canım Allah'ning kolda bo'lgan Allah'dan dişemin. Meni la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma. Osu ummette meni bir adam meni payg'ambar ekanligimni eshitsa dedi. Eshitsa, ol Yahudi bo'lsin, Nasara bo'lsin, Hristiyan bo'lsin. Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi. Ay insan ala wajhi hadhihi al-ard لم يؤمن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بهذه الدعوة ولم يدخل في دين الإسلام وآمن ومات على ما هو عليه من اليهودية أو النصرانية أو الكفر أو غير ذلك إلا كان من أصحاب النار. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه بشرى لهؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهنيئا لأمة الإجابة التي دخلت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس. أما هؤلاء الذين دخلوا في الحديث الذي رواه أبو هريرة فتعسا لهم إن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. Aytib keteyim. Umma ikki bölükке bölündü. Da'va umma, ijaba umma bo'ldi. Da'va degan chaqirilgan, ikkinchi javob bergan umma bo'ldi. Javob bergan ummani biz aytib o'tdik kim ekanligini. Al endi chaqirilgan ummani hadis aytadi. Meni ruhum, jonim Allohning qo'lida bo'lgan Allohga dishim dedi. Bo'su ummadan, bu yer betindagi odamlarni o'sha ummatdan meni payg'ambar ekanligimni eshitsa, ol estigan adam Hristiyan bo'lsin, Yahudi bo'lsin, eshitib turib ma'gan kelgan islomga iymon keltirmay o'lib ketgan bo'lsa, bu odam do'zaxning iyasi bo'ladi dedi. Qarangizlar, meni payg'ambar ekanligini bilib turib, ya'ni bu eshitdi, ya'ni chaqirilgan ummat bo'ldi, biroq iymon keltirgan yo'q. İman keltirmedi, o'shunda o'lib ketdi, iymon keltirmasdan. Bu odam ol Yahud bo'lsin, bu odam Nasara bo'lsin, bu odam kim bo'lsin, sol bo'lsin, iymon keltirmasa, bu odam ashiq birinchi topda umma da'v chaqirilgan biroq iymon keltirmay o'tdi. Ularningki eng so'nggisi ne bo'ldi? Ularga aytilgan so'z do'zax iyesi. Bu aytib yotgan zot o'zining o'ydan aytmaydigan odam.
Yani Peygamber Aleyhisselam hiç kızın özün oydunuz aytkan, belki aytkan bütün sözleri Allah'dan boğan vahiy edi. Allah Teala aytkan sözünü Allah'ın elçisi bizge yetkizip berdi. Bu söz hiç kanday bekir söz emas dedi. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه من الفوائد ومن الأحكام لو صنفت وكتبت لبلغت مصنفا أي لبلغت كتابا. هل هذا حديث عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس'tan kelgen hadis dedi. Abdullah ibn Abbas'tan kelgen hadisini eğer adam balası işten köptegen hüküm çıkarı mümkün. Köptegen faydalarını o işten alу mümkün galımlar. Eğer de osu hadisinden ademlep okup жақсап түсінетін galım bolsa, bu hadisten tom bolgan kitap yazatın etdiydi. Parak bolgan ondan kitap yazıp kaldırатын edi. Sonşalıq bu hadistin bizge akıretin faydası da hükümleri öte köp eken. ولذلك لا تخلو أفعال العباد، أفعالنا لا تخلو من أمرين. الأمر الأول إما أن تكون عن اختيار وقصد، وهذا هو التكليف وهذا هو الفعل العمد. Adam balasının cümlesi iki türlü bağlı. Birincisi kalaumen, yani nemesi adi istiyor mümkün. Adam balasının cümlesleri istep жатқан amallar iki türlü bölünеді. Kalaumen, yani adi istiyor mümkün. نعم، الأول عن قصد واختيار، يعني لا أحد يكرهك عليه، أنت تفعله بمزاجك برأسك وأنت مختار، تفعل أو لا تفعل، ولكن أنت تفعله متعمدا، هذا تحاسب عليه وتجازى به. Ana o narsege bir adam birinci bir yani adam istep жатқан amalı iki bölekке bölündü. Bir adam bir amalına niyet isteyimdi, niyet bu da ki isteydi özünün kalaumen. Ana bu narsege oğan savap var, nemesi oğan ceza var deydi. الأمر الثاني، الفعل الثاني، تعمل عملا هذا العمل ليس مبنيا لا على القصد ولا على الاختيار، أنا لا حرية لي ولا اختيار في فعله، ولذلك يشمل الخطأ والنسيان والإكراه. İkinci amal bu adam balası ona niyet tıkmaydı, adam balası kalaumen istemeydi. Hiçbir bu amal istep жатқан vaxtda adamның niyeti yok idi, adamның kalauda yok idi. Belki bu adam qatelesip, unutup ketip istep koydu bu amal. Nemese mecburlarım istep koydu. İsteyetinin hiç niyeti yok idi. İsteyetinin kalauda yok idi. Bırak istep koydu. Ana bu nasıl ne oldu? Bu nasıl qatelesi? Unutu nemese mecburlarım oldu dedi. الخطأ هو أن تريد أن تفعل فعلا معينا فيأتي فعلك على غير ما تريد. أنت تريد أن تفعل شيئا فجاء الفعل على غير ما تريد، هذا تجاوز الله عز وجل عنه ولا إثم ولا حرج عليك. Bir adam bir amal qate degen bir adam bir amal istedi. Biroq istegen amalı bu durus amal bo'lgan yo'q. Ya'ni istegen amal boshqa amal istegi, biroq bu o'sha amalning o'rniga boshqa bir amal istep qo'ydi, qate amal istep qo'ydi. Ya'ni o'zi niyet etgan amaldan boshqa amal istep qo'ydi. Bular endi, ya'ni Qur'on kitobda kelgan amaldan boshqa amalni istep qo'ydi. Endi bo'lgan bu qatelisi bo'ldi. Endi o'g'an Allohda o'g'an kechirim bor. نعطيك مثالا على ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم حتى تفهم الخطأ. Biz sizge hazır İmam Bukhari, İmam Müslim'de kelgen bir hadisi sizlerge o şerde qati jaylı bir hadis keltirip berem. Osu misal sizler öte жақсы түсініп аласыздар deydi. في غزوة خيبر تبارز الصحابي عامر ابن الأكوع مع أحد المشركين، هو يحاربه يبارزه بالسيف. Bir soğusta Müslümanlar müşrikten birge jekpe-jek keldi. Bet keldi. Al endi sol askerning safning oldina jekpe-jekka chiquga Akva, Amir ibn Akva degan bir mushrik bilan birga jekpe-jek chiquga oldina chiqdi. فأراد أن يقتله فقتل نفسه، هو يحارب المسلم يحارب الكافر، فأراد أن يضربه بسيفه فضرب نفسه فمات. Banaga Amir ibn Akva radıyallahu anhu müşrikni öldürmekçi oldu. Biroq qatelesib qilichni o'ziga urdi, o'zi o'ldirdi. فتحدث الناس تكلموا إن عامرا قتل نفسه وبطل عمله، عدوه منتحرا قتل نفسه، إذن بطل عمله وحبط، فتكلم الناس في ذلك الأمر. أنا عند Amir ibn Akva radıyallahu anhu qatelesib qilichni o'ziga urib jiberdi, dushman quram deb, mushrik. Biroq o'zi o'ldi. Ana odan keyin odamlar bu jayli söz ayta boshladi. Ana Amir
осы уақытқа дейін істеген амалды бар бекер күйіп кетті. Бұл адам өзін өлтіріп қойды деді. Бұл Амирдің істеген құлшылықтан бар бекер болды. Өйткені бұл адам өзін өзі өлтірді деген сөз шығып кетті. فذهب أخوه سلمة، أخوه عرف بذلك فأخذ يبكي بكاء شديدا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ Onun inisi Seleme radıyallahu anhu bu sözünü estigen vaxtda katlı жылап тұрып, жылады, қайғырды ағашшайлы, соғысты бірақ өзін өлтіріп қойды қатар естіп тұрып, оны енді дозақ деп айтып жатыр баршасы. Бұны естіген инесі қатты не қылдағы Allah'ın elçisi жылап тұрып барды. Allah'ın elçisi okuyup тұрып, ey Selem саған не болды деп сұрақ қойды. فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قالوا إن عامرا بطل عمله. Sonda Selem aytты: "Ya Rasulullah, adamlar осы сөздерін айтып жатыр" dedi. Seleme'nin amal bekir boldu barlığı. Ulu özünü öldürdü, onun amal barlığı kuyup gitti деп айтып жатыр dedi. قال له النبي: من قال ذلك؟ قال له: نفر من أصحابك، جماعة من الصحابة. Keyin Peygamber Aleyhisselam oğan kim aytdı? Bu sözü sana kim aytdı dedi. Kim aytdı sana dedi. Keyin Resulullah Peygamber sahabalar bir neçesinden top jinap akildi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أولئك، كذب هؤلاء، بل له الأجر مرتين. Keyin aytdı, bu adamlar barşası ötürük aytdı dedi. Bunların sözünün bari ötürük oğan sevme dedi. Belkim Amir ibn Akva'nın oğan Allah iki sevap, iki ecir verdi dedi. إذن هذه الحادثة تبين بأن هذا الصحابي لم يقصد أن يقتل نفسه، وكان يقاتل المشرك فأراد أن يقتله فردت الضربة عليه فقتل نفسه. إذن هذا الأمر معفوا عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأن له الأجر مرتين. Sonda ekin Amir ibn Akva radıyallahu anhu onun soğusqa çıkkan vaxtda özünü öldürü niyeti yok idi ешқандай. Özünü öldürem degen onda oyda yok idi. Belki düşmanını öldürem, бірақ qatiresi kılıç özüne deyip dağın ölüp kaldı. Endi oğan bana aytqınız bär bekir boldu. Bekir, yani sahabın bär ötürük boldu. Aytqan, belkim Allah'ın elçisi aytdı. Bu Amir'ga iki ecir var dedi. İki ecir var dedi. ولكن لابد أن نفهم شيء. الإثم مرفوع عنك والحرج، ولكن يترتب على الخطأ أحكاما إذا كانت في حق غيرك. افهم هذا. ما كان في حق الله فإن الله يتجاوز عنه، ولكن ما كان في حق المسلم خطأ فإنه لا إثم عليك، ولكن عليك حكما لابد أن تفعله. Aleyhinde bir adam qatelesti, bu qate Allah men pendenin arasında qate edi. Allah o seni keşirdi. Qarаңыздар, bir adam qatelesti, bir qatelesке amalı Allah men senin ortağında bu amal edi. Allah seni onu keşirip tastaydı. Al endi bir adam qatelesti, onun qateligi Müslüman bağrına ziyan tiydirdi. Qatelesti dendir. Biroq onu Allah günahını keşirdi. Biroq odan keyin Müslüman bağrına taqid isteydiğin amalın var dedi. فمثلا أنت تفعل شيئا، ترمي شيئا فجاء على مسلم فقتله. إذن هذا قتل خطأ، لا إثم عليك، لا يحاسبك الله عز وجل على هذا، لا ذنب عليك في هذا الأمر، ولكن هناك حكم لا بد أن تفدي هذا القتيل. Misalıga bir adam tasla laktırdı. Bardağı bir adam basına gözüne tiyip de kaçısı oldu. Basa deyip. Bu adam öldürü niyet yok idi. Qatilesip tiyip gitti. Al endi oğan kıyametde oğan Allah onu azap vermeydi. Ötken qateme istep onun günahı köterildi. Biroq endi siz endi ana ölgen adamның bala şaqasına barasız. Ağayındarga barasız da endi öldürgeniniz oğan kun akçaсын beresiz. في القتل العمد من قتل يقتل، أما في القتل الخطأ كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هكذا. إذن بين الله عز وجل بأن في القتل الخطأ نعم لا إثم ولا حرج عليك، ولكن هناك دية لابد أن يفعلها الإنسان. Bir mümin adam özümüz mümin bağırın qateme öldürüp koysa, qatilesi öldürüp koysa, endi adil dursa oğan anıq jaza, cehennem var. Endi bilmeslikten tiyip ketdi, ölüp kaldı. Endi oğan ahiretde oğan günah yok, oğan azap yok. Biroq осы dünyada Allah Kur'an'da aytadi. Qay bir adam özün Müslüman bağırın qatilesi öldürüp koysa, birinçiden oğan bir kul azaptadı. Yani ölgen adamның
januyası nemesi ağayın tuğuslarına, ağa nemesi inilerge, akelerge beretin özününki hadiyesi, sadakası var dedi. أما النسيان بيّنت الشريعة كذلك بأنه معفو عنه بدليل قول الحق تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Endi ikincisi biz qatini o'tib bitdik. Endi ikincisi ne bo'ldi? Umutu. Nisyan degan umutu degan ma'nosida. Endi umutu degan so'z shariatda bu joylar, ya'ni 10 ta shariat kechirdi. Bir adam unutib ketib amal istemay qo'ysa, nima unutib amal isteb qo'ysa, uni Alloh gunohini kechirdi. O'tgani Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga aytdi. Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ey Allah bizlarga azob berma, agar biz unutib ketib, nimasi qatalesib ketib isteb qo'ysak. ولذلك الله عز وجل لما دعت الأمة بذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت. الله عز وجل استجاب وقال قد فعلت. Ana so'ng uchun bir adam o'sha ummatdan Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana deb duo qildi biz o'sha ummat. Ey Robbimiz bizlarni unutib ketganimizda, qatalesib ketganimiz uchun qiyomatda bizga azob berma degan vaqtda Alloh taolo qad fa'alt, men o'shani istedim dedi. Men uni berdim sana dedi. ولكن أنت لا تؤاخذ بما نسيت نعم، ولكن الأحكام تترتب وتجب عليك، يعني الإثم والحرج مرفوع عنك، ولكن الأحكام التي تترتب على ذلك هي عليك. Bir adam unutib ketdi, bir amal istedi. Mesela istegen yok. Onu endi günahı ko'tarildi. Biroq baribir onun bo'yinda hukm tur, farz tur. Yani unutib ketganini kechirim yo'q. Balkim qiyomatda Alloh sening günahını kechir do'stim dedi. Biroq sol hukm bo'yinda tura beradi dedi. مثلا misal إنسان نسي صلاة ونام عنها، يقول أنا نسيت الصلاة والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو قال للأستاذ أو قال للشيخ وكذا. لا، نقول لك أنت لا تؤاخذ بهذا النسيان، يعني لا إثم ولا حرج في التأخير، ولكن يجب عليك أن تصلي هذه الصلاة متى ذكرتها. Osaga misal keltiremiz sizlarga tushunti bo'lishi uchun. Qur'onda ey Rabbim bizlarni unutganimizga bizga azob berma deb aytdik, ya? Baqara surasining oyog'i. Endi o'sha bir odam namozga yo'tab qoldi. Qarasa kun chiqib ketibdi. Aytdi, Alloh meni endi kechirgay deb aytib mumkin. Biroq endi o Allohning kechirishi mumkin, vaqtdan kechtirgani kechiradi. Biroq uning bo'yindan farzni olib tashlamaydi. Balki onun farz bo'yinda qoldi. O'yangandan keyin uni turib o'rindab qo'ygan farz, o'qu farz. Biroq vaqtidan kechtirganligining kunasini Alloh uni o'chirib tashladi. Ana tushuntiz bo'ldi ya? Bir odam farzni unutib ketdi. Uyoqtab qoldi, nimasi bir dengisi unutib qo'ydi. Ana o'sha unutib ketganligini Alloh kunasini kechirdi. Biroq uning ustidagi farz turadi, ketmaydi. كذلك من نسي الوضوء ثم صلى، أنت نسيت أن تتوضأ تتطهر ثم صليت، فبعد ذلك تذكرت تقول أنا هذا الأمر قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا، نقول لك رفع عنك الحرج بسبب هذا النسيان، ولكن ينبغي عليك أن تعيد الصلاة، تتطهر ثم تصلي مرة ثانية. İkinci misal, bir adam deresiz namaz okup koydu. Deret yok, namaz okup koydu barda. Namaz okup koygandan keyin esiga tushsa deretsizda namaz okugandığı, ya? Endi bana adam aytuvga haqqi yo'q. Ey Rabbim, meni qatelesdim, men unutib ketdim, namaz okup koydum. Meni kechir deb namozni qayta o'qimoqqa haqqi yo'q dedi. Balkim esine tushgan vaqt deret qiladi, namozni qayta o'qiydi dedi. Namazda deresiz o'qib qo'ygan adam, ey Rabbim, men unutib ketdim, unutganning kunasini o'zing kechir deb turib, o namozni qayta o'qimay yuraverib, balki bu qayta o'qiydi. O'tgani bag'ini unutib ketib, deresiz o'qiganning kunasini Alloh kechirdi. Al endi uning bo'yindagi farz turaveradi tag'in, esiga tushgan vaqt deret olib namozni qayta o'qib qo'yadi. إذا تحدثنا عن الخطأ والنسيان، كذلك الإكراه مما لا يلام عليه الإنسان، وهو أن يكره الإنسان على فعل شيء لا يريده. İkrah mecburlangan narsa. Üçüncüsü, qatini o'tdik, umusaqni o'tdik, endi ikrah mecburlangan degan. Bu ikrah degan so'zning ma'nosi ne? Ikrah degan so'zning ikrah, ya'ni mecburlangan adam isteydigan amaliga sen nega isteding deb o'g'an hech qanday tanbih, o'g'an eskartib berilmaydi. Balkim mecburlanib isteydigan amal bu adam o'zi qalovsiz istegan narsa. O'zi qalamay turganini o'zi
istep koydu. Qalay istep koydu? Mecburlenip istep koydu. Oğan da ешқандай ne günah yok dedi. اعرف شيء اعلم شيء بأن المكره نوعان. Bil bağrım. Mecburlengen iki türlü болады dedi. من لا اختيار له بالكلية ليس لك عندك اختيار ولا قدرة لك على الامتناع يعني أنت لا تستطيع أن تقول لا وكذلك لا حرية لك. Birincisi sende ешқандай қалау жоқ. Ешқандай мен істемеймін деп айта алмайсың да, оны қайтара алмайсың да керек болса. Sende күште жоқ, sende қалау да жоқ. Birincisi. نعطيك مثالا مثلا أنت حلفت بأن لا تدخل هذا البيت فجاء جماعة وحملوك رغم أنفك وأنت لا تريد أن تذهب أنا لا أريد ولكن اجتمعتم هكذا وحملتموني ودخلتم بي في هذا البيت إذن أنا دخلت هذا البيت مكرها وأنا لا أريده إذن لا إثم علي لا إثم ولا حنث على أنا حلفت إذن حنست في يمينك لا حنث ولا إثم علي وإنما الإثم على من أكرهك على من أجبرك على هذا الفعل. Bir adam sizlerge misal keltirem deydi. Ешқандай қалауды жоқ, құдіреті жоқ болған бір аман адам істеп қою мүмкін. Бұл қандай оған мысал, бір адам айтуы мүмкін, мен мына бөлмеге кірмеймін деп ант ішуі мүмкін. Бүгіннен басып, ана үйге кірмеймін деп ант ішкен бір адам. Бірақ бір жамағда адам келді, қолынан аяғын ұстады да көтеріп алып кетті, мә саған деп. Кіргізіп тастады үйге. Енді бұл адам енді не болды? Ант ішіп қойды. Енді оған ешқандай күнә жоқ, өткен онда қалауды болған жоқ. Оны қайтаруға шамасы да келген жоқ. 5-6 жігіт келді көтерді үйге алып кетті. Енді мына жақта оған ешқандай күнә жоқ. Екіншісі антты бұзғандығы үшін оған ешқандай штраф та жоқ деді. Өткен ант бұзған адамға шариғатта штраф бар. Енді бағанағы адам мәжбүрленіп тұрып, көтеріліп тұрып алып кіріп, кіргізген адамдарға күнә. Оған күнә жоқ, оған ешқандай штраф та жоқ деді. كذلك يدخل تحته إذا أضجعت امرأة وجبرت على الزنا. يعني امرأة عفيفة مسك لصوص الليل وجبروها على الزنا وزنوا بها إذن الإثم ليس عليها ولكن هم من يتحملون الإثم وهم يعاقبون إذا كانت هناك عقوبة ستقع. İkinci misal sizlerge aytmoqchi bo'ldim. O'sig'indaga ikinci misal. Bir ayel afifa, yani Allohdan qo'rquvchi, pakiza bir pak ayel dalaga chiqdi. Kech bo'lgan vaqtda. Biroq yo'l to'sarlar, buzuqlar onu ustab olib tag'in majburlab uni zina qildi. Ayelning hech qanday qalov yo'q edi. Ayel bechara qalovdir, unda qudrati yo'q uni qutulib ketuvga. Biroq uni oyoq qo'lini ustab oldi da bosib uni zina qilib tashladi. Endi bu ayelga hech qanday gunoh yo'q. Oğan cezada yok dünya ahirette. Belki bunu istegenlerine olsa dünya demesi ahirette elbette ceza var dedi. ولذلك من أكره زوجته وأضجعها في نهار رمضان هي صائمة وأنت تريد أن تجامعها وهي لا تريد ذلك وتقول لك بأنها صائمة وهذا حرام وهذا ولكن أنت أصررت وفعلت هذا وهي كارهة لذلك فالإثم والذنب والكفارة عليك كما قال العلماء لا عليها. Tağıda üçüncü misal deydi. Bir erkek Ramazan ayı kündüzü, orazada kündüzü eyeline mecburlep durıp oğan kosuldu. Ayel aytdı, orazada olmaydı bu dedi. Mümkün emas, oraza buzuladı, bu günah buladı dedi. Biroq erkek ona bana aytganda to'xtamay turib aytib berdi, oyoq jag'i banaga erkek onu ayeline zorlab turib, majburlab onu men qo'sildi. O'g'ini halol, biroq orazada harom edi kunduz. Buni istedi. Endi ulamolarning aytgan fatvasi bo'yicha kunada barliq günah qatesida o'g'ini kaffaratda erkekning bunda ayelga yo'q dedi. Өткені әйел мияқта мәжбүрленді. Қалауда жоқ бұнда, құдіреті жоқ қол бешарады. Бірақ мәжбүрленіп осында істеді. Зорланды. إذن هذا هو النوع الأول من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. Yani бұл мәжбүрленген екі түрге бөлдік. Birincisi ешқандай onda қалауда жоқ, ешқандай құдіреті жоқ қайтаруға. Осыған біз мысал келтірдік бана. Екінші түрін айтамыз иншалlah. النوع الثاني من يكره بضرب حتى يفعل يعني أقول لك سأضربك إذا لم تفعل كذا فإذا أنت هنا لك حرية أن تقول نعم أو تقول لا وهذا هو التكليف. Ikinci türü bir adam ikinci adamga aytdı. Eğer sen o istemesen men seni uramın dedi. Degen vaqtda
Бұл адам енді өзінің қалауы, кішкентай қалауы бар. İstese istemez yok. Eğer istemesen uram da onu korkuttu. Ana bu жерде ол да мәжбүрленді, бірақ оған азғынтай қалау берілді. İstemese de өзінің қалауы таяқ жейді. İstese таяқ жемейді. مثلا إذا قيل لك أنا سأقتلك إذا لم تقتل هذا الرجل. Misal aytdı, eğer sen bunu öldürmez, ben seni öldüreyim dedi. إما أن تقتل أو تقتل أنت مخير إما أن أقتلك أو تقتله. Yani sen iki cümlenin ortasında sen öldüresin, kalasın, ben özün ölesin dedi. Sen olsa iki narsenin ortasında kaldın dedi. Bir adam aytdı, sen onu öldürmezsen ben seni öldüreyim dedi. Seni öldüresin demese özün ölesin. İkinin birini tanıdığın gerek. هل يجوز لك أن تقتل هذا الرجل حتى تفدي نفسك؟ أقول لك لا يجوز. لا يجوز لأن نفسك ليست أفضل من نفسه. Aleyhinde o şeyde bana adam ananı öldürüp özünü aman alıp kalıp mümkün emez mi diyeyim. Özünü saktap kalan öldürür. Elbette yok, mümkün emez. Belki yok, mümkün emez. Ötkeni senin canın ana canın artık emez diye. يبقى إذا من أكره على قتل غيره لا يجوز له بأن يقتله لأن نفسه كذلك أولى بالصيانة أولى بالمحافظة ونفسك ليست أفضل من نفسه فإذا قتلته فتقتل به. انظر هنا يختلف عن الأمر الآخر. طب أنت قتلته حتى تفدي نفسك نقول لك ستقتل به. Eğer de bana narsa olup kalsa bir adam iki şartlı ortasına koydu. Öldürmesem neyse öldürürüm deken vakitte onu öldürüp durup canını satıp kalıp mümkün emez dedi. Ötkeni senin canın da ananın canında birday artık yeri yok dedi. Onun canını sen satıp kalıngan dedi. Eğer seni öldürsen sen de öldürülesin dedi. Cezası olay. مثلا رجل قد يأتي ويقول أكرهني رجل على الزنا بأنني إذا لم أزني بهذه المرأة سيقتلني أو يضربني أو غير ذلك من هذه الأمور. قال العلماء الزنا لا يقع بالإكراه لا يقع في حق الرجل قد يقع في حق المرأة ولكن في حق الرجل لا يقع. Misalga üçüncü misal aytayım sizge dedi. Bu misal bir adam bir erkek gibi aytadi dedi. Bir ayol meni zorladı. Meni korkuttu. Eğer sen men zina kılmasan uramın, öldüreyim dedi. Odan keyin men zina kıldım. Ol da ötpeydi bu dedi. Bu mecburlenge ol adam erkek kirmeydi. Ötkeni mecburlengenge tekini ayol kiredi. Erkek kirmeydi dedi. Erkek mecburlenmeydi zinada dedi. الرجل لا يتصور إكراهه على الزنا إلا إذا كان هذا في رأسه ويقول لك هذه حجة يعني أن الإنسان يفعل ما يريد ويقول لا إثم ولا حرج عليه لأنني مكره. نقول لك لا. قال العلماء إذا كان الإنسان لا يريد فعل ذلك وأكره على ذلك فإن آلته لا تنتشر. إذا كنت أنت لا تريد وهذا الأمر مكرها إليك وليس محببا لديك فإن آلتك لا تنتشر بخلاف المرأة. Bir erkek olsa cümlesi eğer de bana ayol erkek aytdı, eğer sen men zina kılmasan men seni öldüreyim uram dedi. Ana olsa men bana özünçe oylap durup men endi mecburlendim dep zina kıla berse ol adam elbette günahkar bolat dedi. Ötkeni nege ulamalar aytadi bu hüküm erkekке ücretli hüküm emes bu dedi. Ayolga ücretli hüküm. Ötkeni erkek aşurlangan vaqtda onunki avret turmaydı dedi. Buna adam жақсы көрген vaqtda turup mümkün, istey mümkün özün avretdi. Al endi korkkan vaqtda qalay onu avret istep ketü mümkün deydi. Lekin onu jumuşy öz жақсы көрüp isteydi. O hiç qanday mecburlengen hükmünde jatmaydı ol. أما من أكره على قول على كلام ليس فعل من أكره على قول حتى ولو كان في العقيدة وفعله فإنه لا إثم ولا حرج عليه طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. Al endi bir adam mecburlendi. Osu dünyada misalıga akide jayla. Akidede mecburlendi. Misalıga Allah'a şerik koşup bir sözünü ayt dep mecburledi. Bu adam özüne canını saktap kalı üçün aytsa oğan günah yok dedi. Bırak onun yüreğinde imanı toluk bolup durup Allah'a degen sevimi tolup durup tilimen tek kana amalymen belkim tilimen onu aytu canını saktap kalı üçün mecburlenip turgan aytsa oğan hiç qanday günah yok dedi. مثلا هددت بالضرب الشديد أو القتل وكان من يهددك لديه القدرة على فعل ذلك لابد هناك شرط لابد أن المكره لديه القدرة على تنفيذ ما يهددك به
ففي هذه الحالة وقال لك إذا لم تسب الدين فإنني سأفعل بك كذا. فإذا ما فعلت هذا الأمر افتداء لنفسك فلا حرج ولا إثم عليك. أنا أشيرده sizlerge kengirek kılıp aytıp ketemiz. Bir adamga ikinci adam kelip durup onu zorlap durup sen dinini boktaysın. Nauzu billah. Nemese peygamberin boktaysın. Allah'ın boktaysın onun akidaga ziyan kiyetini jumustan onu mecburledi. Yani o şey şart değil. Ayet ulama şart koygan eken. Sol mecburlewşi adamda sonu isteytin de kudret bosa gana. Misalga sen uram kadın. Kat durup da sen bir jeni sındıram dese. Nemese seni öldüreyim dep aytıp жатқан adam öldüre alatın da onda kuşu bosa. Uralatın da onda kuşu bosa sonda gana bul sözünü aytadı. Canı saktap kalı üçün yüreğide toluk imanı toluk olup durup. Al endi onda hiç kanda kuşu yok. Onda uratın da onda şaması kimiydi. Öldüre şaması yok. Bul vakti adam mecburlengenge jatpaydı dedi. ولذلك جاء في حديث عمار بن ياسر عندما أجبره كفار مكة على الكفر فنطق بكلمة الكفر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجد قلبك فقال مطمئن بالإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد ونزل قول الحق تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu'nun altı akesini öldürdü. Anasını öldürdü. Endi üçüncüsü kafirler müşrikке kirip ona küfür keltiretin sözünü aytığı mecburledi. Sen de öldüremiz de onu korkuttu. Ötkeni aldığında akesini anasını öldürdü. Ana osunda korku kegen vakitte Ammar ibn Yasir tilim men küfür sözünü aytıp koydu. Onun ki Resulullah sallallahu aldığında kegen vakitte Ammar ibn Yasir şıladı. Kin Ammar ibn Yasir'ga Allah'ın eli sorak koydu. Ey Ammar senin yüreğin ne et yatır dedi. Yüreğini karaş dedi. Ammar etti ya Resul yüreğim imanға tola dedi. Tilim aytdı. Kin aytdı Allah'ın elçisi ey Ammar tağı da ikinci et kep osunu istetmez tağı da aytı ver tilim ver dedi. Yüreğin imanға tolup bolsa dedi. Janı saktap kalı üçün aytı mümkün oğan eşkan döküne yazılmaydı. Ötkeni Allah Kur'an'da aytdı dedi. Allah'ın sözü "Men kafara billahi min ba'd imanihi" Allah'ına iman keltirgenden keyin küfür keltirgen adamlar tek kana kimdir küfür keltirmedi Allah'a dedi. O mecburlenip durup, zorlanıp durup, yüreği imanға toluk bolup turgan adamның küfür emes dedi. Küfür. Yani mecburlengen adamның yüreği imanға tolup durup küfür söz aytsa ol adam kafir bolmaydı dedi. İmandan ki belkim mecburlensiz küfür keltir adam kafir boladi dedi. Bağınağı Ammar ibn Yasir'e mecburlendi, zorlandı, bırak yüreğinde iman tolup durup, tilmen küfür söz aytdı, Allah onu küfürge jatpaydı dedi. فإن هذه الأحاديث التي ذكرناها لهي من أوضح الأدلة على يسر الإسلام وسماحته وفضل الله عز وجل على هذه الأمة. أنا وسجادكن ayetler, yukarıda kelgen hadisler, aytkan sözlerin barşası hürmeti cemaatlar İslam'ın bizge begen jengildigi men mindeti, onun kengişligi men jengildikning bir belgisi dedi. هناك سؤال يطرح نفسه ما حكم حديث النفس ما حكم حديث النفس ما يحدث به الإنسان نفسه أو ما يخطر بفكرك ولكن لم تتحدث به ما حكمه هل تؤاخذ عليه أم لا هو ما سنبدأ به حديثنا معكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أنا şöyle bir soru koyulum mümkün deydi. Bir adam aytı mümkün oyumga kelgen narsa. Bir adamga bir oyuna jaman bir oy keldi. Öte jaman aytsa ulken küne boladi. Nemese bir tiline bir söz keldi biroq aytsa ulken küne biroq aytgan yok. Oylap koydu, oyuna keldi nemese yüreğine keldi. Ana bul narsani aytpasam mag'ani kunama, nemese kuna emaspa. Bul ne boladi oylab biroq Allah jaman oy keldi. Dinja jaman bir oyga kelip ketdi. Ana son narsani aytpasam, istemesem mag'ani kuna barma jokpa degen suraqqa inşallah kelesi sabahta biz onu sizlerge aytıp beremiz. أخيرا هذا وما كان من توفيق فمن الله
وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون فيستجيبون، ويستجيبون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيتقبل منهم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وملكا كبيرا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين.